Nimbano orasyon manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito laeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Impay-pay so ti kabalyero ti inlanad na iti surat na. Ni Doña Margarita ti isarununa patayen. Nangagkaw ti panangbasa ni Doña Margarita iti surat. Kasta unay apungtot na. Agpatinggamot la ti kinadakas nan. Ngam kasano ang mapatay ti kabalyero ni Doña Margarita? Ingatan dalakid di ti pan nakabantay ti Villa. Kan maputingan arumwar day chay. Esmeralda, agdadakkel a problema. Mapattapataan na tayan ti kabalyeraw. Tatang? Impakita ni Gabat tinadait a bulbulong. Amaatap abado ti kabalyero. Anamansyaan iti dara. No agpaysoan na tayo ti kabalyero. Kasanon tatang? Ni angalo dayjay. Wano sa bali a kabalyo tinagdaraige. Ni angano dayjay tatang. Ngam-apay ka na nagkaraige. Amang ano ada sa bali a tao iti asidag na. Ay, garaigi manan ti kabalyo dayjay. Saan ani angalo ti nagkaraige? Sa bali a kabalyo tatang. Addalakit di dagiti pasurot ni Senyorito Brandon nga indaulwan ni Gabat. Wano ni Senyorito Brandon amismaw. Ado kumagaraigi ti kabalyo ti mangagtayo. Kanaon mat nang nagtayo ada napik ti kabalyo tatang. Inakita niya ngalo. Agan anad ka kuma Esmeralda. Malasit ko ti kabalyo akadwa ni angalo. Itaman langin na makitak tayo ta kabalyo. Nalabaga a kabalyo. Nga tamaris na po raw. Timot may sa kabalyo ang usarin ti kabalyero. Ha? Anya tinakabitin ito korti kabalyo. Pato? Sa... Anya naipalkot. Surat nga ta. Surat nga ta manipod iti kabalyero. Kunak no saan na kun ngay talpalit-gabat. Pudno ka di ginali madaman ko may papanay ti kabalyero. Pudno, Bruno. Mapattapataan na tayo ti kabalyero. Kapo itinaala abado na nga dadara na. Saan na mapalin? Oh, anya ti saan amabalin, Bruno? Saan na mapalin amatay ti kabalyero? Sakirumbeng amang patay kinukuha na. Ibalas ko tinaramid na kanya. Anya day jeng nga arimbangaw. Ang mga no addaman ng rimar. Panawan ka pa'y, Bruno. Kas na malalaki la una det aggabat. Inasot na ti paltuna. So nagtarayan na nagturong iti gate. Kunak man no natayan ti kabalyero. Dahito iti surat, senyorito. Nakita dagiti agbambantay iti gate ti Villa. Surat manipo diti kabalyero. Kunak man no natayan. Jak manam mo, senyorito. Nagalis ti biyag na. Kasla po sa asyam ti biyag. Oray siyam ti biyag na! Patayak! 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 Nga masapon na makimagtayo si biyag. Ha! Basak man ti surat yawanan bayin. Brandon. Awan kanyak. Ken kadagiti trabahador iti asyenda. Nagiti paltog ken bala anasamsam iti rancho. Ilemlemeng ni Bruno. Ni Bruno. Esmeralda, apay atumtumrem tilwam. Ay, naimbag ta saan nakita ni tatang mau. Mawat anak ni tatang nanang. Malidayan mo titi napasama kiti kabalyero. Anya?
Apay, adyan tinapasamak iti kabalyero. May kadimanay. Ay, lumamuan day ta ni Senyorito Brandon. Kakaasi tayo manan. Day titimbati na surat na nang basahan nyo. Nan. Anyaya tilinaon day to'y asuratan ako. Basahan nyo. Diyak may turan nga ulitan na basahan. Apay akas ti tinagtungpalan ti kabalyero. Nan. Nalabit aday tuyen ti maudi a maawat mo asurat manipod kanyak Esmeralda. Napurwanak iti panakapaltungko. Amangan no saan kun amalasat daytoy. Ay Diyos ko! Natayan ti kabalyero! Tiyaw nagbain. Urek lang nakigtot iti panagbugkaw mo. May sapay mo na di abarang. Nagikiskit din. Inramraman ko abinugkawan, mama. Tandarik pekat na tong pa. Man nakibiyangkan muleng-lang ang katulong. May sama tigabat. Nagbayagan ang ngayap kay ni Bruno. Apay nga minaya. At da nakita na kitag mampantay asurat manipod iti kabalyero. Kunak man no natayan day di kabalyero. Apay ang nakapagsurat pay laang. Anya tinakalanad iti surat. Mabalin ngayong karigatan na tinagsurat sakbay ang nagsatan, mama. Anya? Senyorito, hinayaban na ka no. Anya ka diti may paiko ka na kayo. Agda magkapay lang. Anya di basol ko, senyorito. Kayat mo tapating ka! Manglilipot ka, Bruno. Mabit lang, Brandon. Apay akin nabil mo ni Bruno. Kan patpaturong ang payan ni Tipalto. Amoyo ka ditilin naon ti surat daya kabalyero. Ni Bruno kano ken dagiti na allokoy na akakadwana. Tinangala iti armas. Wino mangilamlambang iti armas manipod iti rancho. Ni Bruno kano tinangidaulo anang raot iti rancho. Anyat kinunang Brandon? Siyak timang patay ken ka, Bruno. Sana siya. Kasano kumasyak agpapaimbagak pa langit eh. Anya ka di man iti mapaspasamak gabat. Kumaribuso dagiti tao dito'y bilya. Kan apay apinaayapan ni Senyorito Brandon ni Prunaw. Binilin ko dagiti kakadwak. Asawaran dati aglawlaw ti bilya. Saan lakit di ang makaadayo dayjay dadasugat na. Kansigon iti surat ti kabalyero. Ni kano Bruno kan dagiti na allokoy na akakadwami. Tinangilom mang kadagiti armas kan bala. Anasamsam iti rancho. Anya? Ay, puno nga tadayta. Manglilipot dayta a Bruno. Ang kasano anaamuan ti kabalyero dayta. Diya ka mo, nanabarang. Numakam magkumati kabalyero. Ket mabalin ama ibagana no kasano. Kanan ay na, pinatay dan sa amat ni Brunaw. Saan kayo ang makibiyang? Iti mapaspasama kiti unag ti bilya. Kakadwa! Kaasi mo ni Bruno. Anya kami nanday ito nga inaraman ni Bruno. Hoy! Da kayo tita! Tulungan nyo dagiti kakadwa tayo. Uray talo lang ti mabati nga agbantay iti kay. Siya akong timakam mo. Darisan nyo! Tatang, kasanon da ito eh. Natayan ti kabalyero. San kay kumangagungat? Maladingitan akmet iti nagtungpalan ti kabalyero, Esmeralda. Daytan ti maudi a panagluam. Tatang. Wenno, ay ayatem ti kabalyero. Tatang. May isa nga estranghero ti kabalyero, Esmeralda. Saan tayo nga ammo ti podno a kinatao na? Ngam nagbalin ti kabalyero at aklin tayo at trabahador, tatang. Isutin ang patangkan kada tayo. Tapno lumaban tayo kada iti naranggas nga asyendero. Sapay kumata aginanan ti kabalyero.
no anyaman tinagbalin agasat na. Naimbag ta nakapagsurat pa'y. Kas insurat na. Anyaman ti pagtungpalan na. Ituloy tayo no anya tinarugyan na. Tatang, Saan ka nga agliday, Esmeralda? Saan pa'y akalibusanan ti amin? Saan tayo nga isadag iti sabali, ti masakbayan tayo? Adda kadagiti ima tayo, no kasano aparmaken tayo ti kabalyero. wen tatang. Ituloy tayo nga rotyagin sayo. May kasaritak to dadamyan kan teban, no kasano, kan kaano nga aginsayo tayo. Agtrabaho akto iti kalidaan, uray tadandanin malpas. Sige tatang. Inton makapanaw ni tatang. Agpakadaak ni nanang. Ikarigatak asapulan ti kabalyero. Ya! Partakan pa iti tumarayang alo. Sige! Kabalyero! Kabalyero! Parang kakanyak! Sana mabalin ang matay ka! Kasapulan na ka! Si katikirin niya lumaban ka dagiti naranggas nga sindero! Pakasangit at manano kastoy. May isa ka lang estranghero, kabalyero. Gamjak mawatan da ito yung marikriknak. Kasla nagmanton tilubong ko. Kabalyero, patpatgan ka. Kabalyero! Ayan mo! Kayat ko ngagpudno kayo. No asino kada kayo tinalo ko ni Bruno akakadwana. Kat sinamsam yun dagiti armas ken bala yerancho. Ay, na kayo ka na! Imbaga kadikata kayong agpipin na basol kayo. Senyorito, mamati kayo kumakanyak. Jak maraming timpabasol ti kabalyero kanyak. Nagulimog ka. Loko. Urayin nyo kadipaya patayag ni Bruno sakbay nga dagpudno ka na kayo. Pangasi, senyorito. Saan kumapatay? Jak kabalan timang lipot ka na kayo. No awan pa'y dagpudno ka na kayo. Patayin kayo amin. Wanya, si bibiyag pa'y lang deta Bruno. Bitinin nyo latan deta Bruno. Makamu kayo no kaya tiyo apatayin. Ken balagan kayo. Maduktalak lang no sino tinalo ko na kada kayo akakadwana. Patayin kayo amin. Brandon! Sige, gawat. Si kanti makamo kini Bruno. Sige. Mama, Brandon! awan tinagpudno kada kiti pasoro tayo. Anya! Anya nga ron dito! Nabuyak ti panang manmansom kini Bruno! Ngam saan na nagpudno? Dahil tati pagpupong turak. Natangken ti olbud na. Matay lang nga roden, di na pala ibagati pudno! Agpakuyog ak kinidgabat. Ama pa niya kaldaan. Baliwak to akasarita ni Bruno inton makapuot. Brandon! Panunutan man na yung bag. Kasano anaamuan ti kabalyero ti ipapabasol na kini Bruno? Saan nga ta nagpadakas lang? Mama, Panunutan man na yung bag. masapol na sakbayan tayo ti mapasamak. Juan, tama nga no dagiti pasurot mo mutlang ti mangulag kan ka, Brandon. Santo ang mapasamak na ita. Sige, mapanak iti kwarto ka. Rumwar kami kan gabat inton madamdama. Nakakaasi mo ni Bruno gapat. Naranggas launay ni Senyorito Brandon. Di pa'y naimbakan ni Bruno. Tangiwat yun na barang. Numangag na kayo ni Senyorito Brandon. Dakas lakit di taramidan na kada kayo. Saan na nga ipulpulong Ang pudno nga tatiin na nagti kabalyero iti surat na. Daka mo. Kunak man nun na tayo dahi ti akabalyeraw.
Patapat tala ang daytahan na barang. Gapo iti daraan na imansa itinadait abulbulong. Ama atap abado ti kabalyero. Kunak no mabayag ka itinapanam, Esmeralda. Kay, kumusta nga itinapanam? Pinadas ko abinirok ti kabalyero. Napanak iti pagin-ensay wakiti. Masansan nga parang idi kanya. Ay, amang ngano natay at talagan. Nanang, Nabilag at talaga ni Senyorito Brandon. Ado nga binti pasurot na. Iswa, si Kati umuna akasaritak, Esmeralda. Si kakuman ti mga loko ikan ni tatang mo. Kaisardeng yung daytoy. saan nanang? Kas inlanad ti surat ti kabalyero. Uray no natayan. Ituloy mi ti laban. Kaya't naasawan, Esmeralda. Amoyaw tinakaidulinan na kiti armas. Nanang umaldaw gaya mo. Agling taak iti kamuti merinda tayo. Pangaasim. Pangaasim, anak ko. Saan ka kumaamang likli? Ni tatang ti kasarita yun to. Ay naimbaglaangan takla at alimulam. Ay mariknak pa yan ti kapsot ko. Dandanimat kit din mairing pas mi agaikan ti kalagdaan. Ay, palagip ko ti kaadda ni Doña Margarita ide. Iso kano ti isaruno apatayan ti kabalyeraw. Ngam imun unamot gayaman ti kabalyero. Ado ngamin ti pasurot ni Senyorito Brandon. Ay jak pa'y nakasarita dadamyan kenteban. Ngam amangan nuga po iti napasamak iti kabalyero kat mabutingtan. Kasanon, uray dua kamin tulaengan ken Esmeralda ti mabate. Nanyapay lang tararamitim gaban. Nagsakay ka ni ti kabalyo. Senyorito Brandon, pudno nga tati inlanad ti kabalyero iti surat na. Wano, kaya't nalang ada tayo ti agpipin na tayo. Anya ti makunam no si Kati umuna patayat. Senyorito, Kahit mo tapaltukan ka. awan ti amo kabasol ko kada kayo. Napudno a katao nyo. Ngam, kasano a paltugan ta? Kat awan mo't paltog yo. Salbaga. Diyak gaya man ito ko ti paltug ko. Alam nyo man ti paltug ko. Senyorito, timan nakigubat. Masapul ang nakasagana a kanayon. Kat, anya ti kahit mo asawan ni ti daytang ha? Paltugan nak. Salbag ka. Sakit din ti isuram. Senyorito Brandon, naripatan niyo ti paltugyaw. Amok! Agyaman nak. Nanabarang. Ay, naimbagtaan nakamakam kayo pa'y. Dandani akpay natnag iti panagdadaras ko tapno makamakam kayo. Inungtan naklangaron ni Doña Margarita. Kaya't dakpay a konsensyaan. Yapay lang tar aramidum gabat. Abuga mo ti kabalyom. Mapantayo nga rodan, Senyorito Brandon. Masansan ang malipatan ni Senyorito Brandon ti paltog na. Ay, nung kaada pasurot na amakay turad amang paltugan ko anak. Manakip ko lang aron ni Bruno. Maiturad na nga tang aramidan ti ipagpabasol ti kabalyero kan kuana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan
iti sumarunungan kami patalatang. Gapo iti kinamuleng-leng mo dandanikan nag iti agdan. Nakita ngamin anabati ni Senyorito Brandon ti paltog na iti supa, senyora. Kasanong no puno ti ipapabasol ti kabalyero. Kat may sakadag iti tao yu ti manglib at amang paltog kini Senyorito Brandon. Barang! Nakabutbutang. Kasanong no ulyanda tayo dito ibilya kat patayin da tayo. Anya ti kinunam na. Ay, senyora. Kayat mo, tasi ka lang ti patay ka. Ala, in ka lang dyan latigo kan shotgun. Pangasiyo, senyora. Saan na kumapatayan? Naimas pa lang ti mga tiyan na po. In ka lang ti latigo kan shotgun. Urayan ka niya derderek pa iti ruba, may ti katutong pa. Ha? Agunay ka na. Sakit si babukal na pakik. Anya na ito eh. Nagbalay ang dara. Oh. Tsapala na imimbangan. Dantaninak man ang pinapay ni Senyorito Brandon. Sana kaya't na makaungarak. Ayop ngamin na dya kabalyero. Impubasol na tiaramid na. No saan kumapaya na tayo sa pulag. Katsaki mang kamag. Parigatag sa huin inutan apatayan. Esmeralda. Laglagi pum kadipay daychay a kabalyero. Kasladya ka pala mamati, nanang. Nagdaras dagiti pasamak. Impang tanaan ni Doña Margarita ti sumaruno amatay. Kat mabalin ama o di apatayan na ni Senyorito Brandon. Lumisumatan tinatay. Awan gaaway dagiti manglaban kadagiti nabilag at tao, anak ko. Ngem, di nakdenggan ni tatang mo. Nanang, kaslagdwa-dwa ak anatayan ni kabalyero. Aging ka nga awan makita abang kay na. At niya ti kayat mo asawen iti dayta, Esmeralda. Inton makasangpet ni tatang. Kasaritak to. Sapulan mi ti bangkay ti kabalyero. Anya? Ay, masapul ka di pa'y laag nga aramidin yun dayta, Esmeralda. Masapul ang mapanagnakan nun natayan ti kabalyero no saan nanang. Iso abiro kan mi ti bangkay na. Tapno maitabon. Anda ka nun ni Senyorito Brandon. Naaldawan da nga imbay dito'y kalendaan. Amuan damot nga tananatayin ti kabalyero. Kat iso ti ipadamag da. Maragsakan lakit din ni Senyorito Brandon. Ngam saan pa'y analpas ti laban. Tonto kayo, agulimag kayo amin. Tapno bang yun ay bag ti bagak kada kayo. At dalamang ko ag sa sarita di takapaltugak. Kaya't yung ka di ti matay amin ha. Saan ka niya, senyora? Nagrangkas mo dyan ni Doña Kayo. Margarita. Saan na ipaypayso na apatayin Maraan. na. Si imam na addaagin na rasa aso nagkikinisim kadakwada. Ay, uwan, senyora. Nalpas na kayo na kinasarita ni Brandon. Nga masapol akasarita kayo manan. Agpod no kailangan no asino ti nakakumplot. Wano kimomplot kini Bruno anang raot iti radyo. Sami ang marami dito, senyora. Senyora, sami ang marami dito. Injaya kidi kadag iti trabahador kay kakida iti sangagasot ribo. No maitududa ti paglimlimangan ti kabalyero. Ita ijayak manan kada kayo. Ho. Nakalagatan ti sangagasot ribo ang pisos. Ha, nangagyaw? Ha. Isungag panunot kayo na ibang. Da kayo akakumplot ni Bruno. Ag panunot kayon. Awan ang mumi dito, senyora. Tonto! Senyora. Ha! Maduktalak lang ti kinapudno.
Jak bumdang amang patay kada kayo amin. Urayin nyo kanipay lang asagay saan kayo kulatan. Pangaso, senyora. Tonto! Barang yawag naman kanyak day ta shotgun. Doña Margarita. Saya to mayawat. Tama ka na may batam kat pumutok. Matay tayo amin. Natayan, ti kabalyero. Awanan, ti pagpampanakilyo. Isong agtulnog kayo langan iti bilin. Asintado a pumaltog ni Gabat. Iso ti nakapaltog iti kabalyero. Asino man asumupyat kada kayo. Matay! Nangagyo! Kahit yung ka din ti matay! Saan tayo, senyorita? Ngam sa anak pa yan alpas ka na kayo. Uray na tayon ni kabalyero. Da kayo analimad akakumplot na. Isubliyo langan da kita masken bala. Iba kayo no sa dinot din ng ilim mga nyo. Tagong gunaan kayo. Nakapuot kagaya mon Bruno. Kumusta ante marikrit nam? Unak namatay ako na. Ay, masya naklaunay ken ka. Idipinitin da kalatan nga awan puot mo. Awan dumam iti ayop iti namay andag iti kakadwam a mismo. Ay, anya ngamin ayat inararamid mo. Sana po no ti papabasol ti kabalyero kanyak. Kasano ko maamaramid ko kityak pa na impagal din eh. Ang mga no binilin mo dagiti nalimod a kakadwam. Nagasat kayo ta sa anak na makapigsang agbuktot. Kasano ko mamakaror da iti bilyang awan makalaw. Kat agpatpatnag nga dagbambantay ti ruangan. Apay nga rod akas jay ti insurat ti kabalyeraw. Nagkunang kayo no di mawatan. Kaya't ti kabalyero, anak kami apasurot ni Senyorito Brandon, timang patay kadakwada ka ni Doña Margarita. Eh, nakabutbuting matano kasta ti mapasamak Bruno. Kasaritak to ni Senyorito, papaman na makapapigsak. Ay, mabisinak. Yalandak man iti kanag. Ikarigatak ti mana. At daibagat kada kayo, senyorito. Ngam, saan kayo kumaagumurgura kanyak? Dakas ka di day tangi bagam kawat. No impabasol ti kabalyero, ken ni Bruno ken dagiti na allokoy na kakadwa. Anang samsam kadagiti armas ken bala. Apay nga injayaan nyo payla ang dagiti trabahador iti dakkel agatad. San mo ka di maawatan? Kayat ko ang mapasubli di gijay nga armas ken pala. Tapno sana maaramat apang laban da kada tayo gabat. Nalaing damat anang ilumang kadagiti armas, senyorito. Ken adda pay may sasaludsudak. Mamati kayo kadi. Iti imbaga ti kabalyero. Wano? Kaya't nalaang ang makalaban nyo dagiti mismo apasurot nyo. Anya? Nasukir ni Bruno. Takayat na abalsan ti kabalyero. Ang no kalabanan na kayo. San ka di nakapapati day ta? Namin adon adandani pinatay ni Bruno. Ket san na nga ta ang mapanunot ti agibalas? Senyorito. Aday bilin ko king kagabat. Jak kayat apat-tapat talaga. Masapol ang masigurado yo anatayin ti kabalyero. Mangala ka iti ebidensya. Nakisiimak itay ni Damian Esmeralda. Agdadanon kaminto kadagiti kakadwa tayo iti balayda. Tapno pagsasaritaan tayo ti panangrugi tayo manan nga agensayo inton agsapa. Wan tatang, uray na tayo ti kabalyero. Ituloy tayo na anya tinairuki tayo. Nung adda pa'y kayat kong aramidan. Esmeralda. Masapol ang maamuan tayo nung natay at talagang ti kabalyero. Masapol ang masarakan tayo ti bangkay na. Ngam saan tayo ama sinunoo?
no sa dino ti nakapasagan ti kabalyero. Sapulan tayo. Uno, oras siyak tulatan, tatang. Kalpasan ti panagin sayo tayo, inton bigat. Biro kag ti bangkay ti kabalyero. Apay nga ni Rami Juday mama. Kasanon na pudno nga da kakumplot ni Bruno kadagiti pasuro tayo. Kat linib at da kayo apaltugan. Brandon! Nalpasan na kinasarita kida itay bigat. Siya ako di makamo. Noan niya ti sumarno nga Rami de. Pinampanunot ko tinagsaritaan may panggap itim butaktak da iya kabalyero. Kat patyamot na ita agabat. Uray ni gabat. Saan ka unay ngagtalakan ko na? Napanik ni ka akong ti kinapudno na, mama. Kita da kalintagan na. Naimbag lang no nagparbo ti kabalyero. Tapno na tayo taglalaban, amis mo. Ngam, kasano kumaanamuan ti kabalyero day na? Oh, tonto! Ngam adda pamatik iti kabalyero, mama. Namin adon adandanik na patay ni Bruno. Kat pampanunutan na lagi di mang balas kada tayo. Katan niya pa'y lang nga Roger Aramidang Brandon. Di mo pa'y lakit patayan ni Bruno. No saan mo ama iturad? Bilinak ni gapat. Isot magpatay kan kuwada. Kasarita anaimbag pa ni Bruno, mama. Masapol ang mapagpudnok sakbay apatayin tayo. Wano, masayangan kay tibiyag ni Bruno. Ama mo dakon, mama. Awan san tuwag no siyak ti makapungtot. Saan kong ilalaan ti biyag ti ore asino man. Nusanan amay subli dagiti armas ken bala. Bayan tayon. Aniya? Nabilig tayo. Ado ti pasuro tayo. Uray pa'y matay ni Bruno kung dagiti kakumblod na nukas pangarigan tapod nulada. Apay arimwar pa'y laeng ni Emiliano. Saan ka di anaban no? Imalati labit iti balay damanong damyan, nanang. Anak ko, talaga ka di nga ituloy yung ti panggapyaw. Natayon ti kabalyero. Awan ti gawayo. Ado ti may ramraman. Kasanon, no may saak to kadagiti taksangkasan. Nanang, saan kayo kumangagsao iti kasta? Numatay kayo kanitatang. Awan mat sisirbi ti biyakon. Da kayo kanitatang mo ti pampanunutag anak ko. Agbaligi kayo man at danto pa'y serbina. No agpada kayaw ang maisakripisyo ti biyag na. Sige man. Napatagtipan na kawaya-waya tayo, nanang. Para kadagiti ubing. Tapno saan danto ang maipada kada tayo. Isagana tayo itong dagiti armas tayo kakadwa. Tarugyan tayo ti agin sayo. Katinto nakasagana tayo. Rugyan tayo na labanan dagiti naranggas nga sendero. Nakaparabaw ka dagiti dadakkel abato dagiti nagawangan ti dilata. Apag sursuruan tayo nga agpaltaog kakadwa. Kastawat pa ilan ti ramay din tayo. Tainton sumarunong. Dagiti narigrigat to pa iti isurok kada kayo. Agin sayo tayo pa'y amakilaban iti mano-mano. Kano kasano ti agaramat iti punyal. Juan, anya, nakasagana kayo kadin kakadwa? Sige. Putan nyo na yung bagti putan nagiti paltogyo. Katsirigan nyo na yung bagti kayat yung apaltugan. Agbilang akiti talo. May sa. Dua. Talo. Imbilin ni Senyorito Brandon asapulan tayo ti bangkay ti kabalyero. Iso nga agwawaras tayo. Ni Borsio ti mangida ulo iti Hacienda Siledonia ken Hacienda Servando. Ni Tarok iti aglawlaw ti kabalbalayan. Ni Carias iti agturong iti rancho. Ken Siakmat iti katurturudan. Alas 5 pa ti bigat. Kat masapol ang makasubli tayo inton makapagtangkayagan ti init. Tawatan nyo! Dumala
naingan dagiti kakadwata nga agpaltawg, Esmeralda. Wen tatang, inton malpas ti pan nakagayag ti kaladaan, adunton ti panawon tayo nga ginsayo. Masapo la maisurod a pay ngagsakay iti kabalyo. Wen, makiranget tayo ang nakakabalyo, kas iti aramidan ti kabalyero. Tatang, inton makadanon tayo ti katurturudan, aglinong kayon tupay lang iti sirok tayo jay akayo. Adayon dito'y manipod iti asyenda, Esmeralda. Nakadanon nga ta ni kabalyero dito'y. Ha? Tatang, kita nyo. Adda cross iti nagbaatan tinarukpos akayo. Kanti kayong awan bulong na. Ay, kastaon na iti pa nagtimpayok. Natay sa ngagpaisong ti kabalyero. Nay, krus nga agpaisaw. Adda na itanam iti daytoy apasait. Saan pa'y anabayag anakali dayta apasait? Tatang, basain niyo tayo nakasulat. Kabalyero. Born October 9, 1958. Died May 13, 1982. Tanem ti kabalyero. Pamanagnag anatayin. Diyos, ti kumboyog, maingal aman nakigubat. Ababalaon ay tibiyag mo. Ikarik iti sa kaanan ti tanem mo, kabalyero. Noan niya ti inrugim amang laban kadagiti naranggas na sintero. Siyak ti mangida ulo kadagiti naalukoy may akakadwa. Agbalinak to ama ingal, aman nakigubat. Ken nasiglat a pistolera, kas may sa kabalyera. Adda sumungad anak kakabalyo. Dagiti pasurot lakit din ni Senyorito Brandon dagita. Amangan do sa pulen damat ti bangkay ti kabalyero. Sana mabalin makita na tayo, tatang. Papantayon. Subyan kayo to, kabalyero. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kitaan nyo dahi ta krus kakadwa. Dito'y lakit di tinakaitan naman ti kabalyero. Amo, ano nakasulat ni Cross? Kabalyero. Naisurat ti petsa apan nakayana. Ken aldaw apan nakatay na. Ang lahat. Saan ana ilanat tipod no anagan na? Sana bale. Nakaala tayon ti pamanaknak, ana tayon ti kabalyero. Maragsakan lakit din ni Senyorito Brandon, iti ipadamag tayo. Amangan agparambak, kat agpaparti iti baka. Granit tayo ti anak ken bulutan na mo. Hawanan ti estranghero. Hawanan tayo dyan kabalyero. Sige nga rodan kakadwa. Yun. Agsubli tayo ni Jevilla. Yun. Panagkunak. Siyakla ang tinakakita. Adayuda nga minunay. Ni Esmeralda lakit ti dayjay. Napuutak ti papanaw na iti kakadwa kapasurot ni Senyorito Brandon nanabarang. Nakadado na. Awan samot ang tinabati ang nagpantay iti ruangan. Papadanda ka no? Di man nangag ko idirabi ikat. Pasapol ka no ni Senyorito Brandon ti bangkay ti kabalyero. Agdua-dua ka di anatayan na diyang estranghero. Diya ka mo. Masapol ka no nga dapamanagnak anatayan ti kabalyero. Nusyak lang. Kayat ko si bibiyag ti kabalyero. Anya? Katrautan na tayo dito'y bilya? Naturad law na yan. Malaksinan no lumipat. Kaya't ko siyak ti makakimag iti kabalyero. Kat ikaro na nagiti basol na kanya. Saan nga mundas ti biyag na pagbayat na? Iloknong ko dagito'y asurat ti kabalyero kanyak. Dagito'y lahangan tinabati apakalaglagi pakkan kwa na. Natay,
Adyak man lang nagtitimag na. Saan ko man anak kasarita? Adyak man nakita tilangana. Sabay ko ma. Taagin na nanti kararwana. Esmeralda, aglulwa ka. Amanguk-ukag ka dagiti surat ti kabalyero ken ka. Tatang, kunak no kay muyog kayo kadamanong damihan. Nang ko titimag da itay. Urayin dak. Makitak iti rupam. Tinalaos aladingit. Ay ayatem ka di ti kabalyero. Tatang, Kaya kung urayan ti sungbat mo, umdasan ti makitkitak ken ka. Sayang a panagayat. Ngam, saan asayang tibiyag ti kabalyero? Gapo, nanadardara pa'y adang-hadang ti sumaruno. Esmeralda, matay. Dagiti rumbang matay. Da kayo lang ka dagiti kinakuyog mo ti dimteng gabat. Ayan dagiti dadduma. Amang madamdamalaan kat dumteng dan senyorito. Napintas adamag. Nasarakan mi ti tanam ti kabalyero iti katurturudan. Pagkunaan nyo iti dayda. Nakita yo ka di bangkay ti kabalyero? Nakita mi ti krus iti disso, anak kay tanuman ti kabalyero. Saan mi nakinutkot ti bangkay na? May saka pa'y matatunto. Apay at di yung kinali ti tanam na. Tapno maamuan nyo, no tila nga ti kabalyero da jay. Ang mga nuay salang ka nagiti trabahador. Mabuteng ka kadi, amang kali iti tanam. Mabuteng ka makakita iti bangkay. Tama nga nagparang telalya. Nagdakkel ti bagim limalakyan ka. Maingil ka man nakigubat takrot ka iti bangkay. Agsubli kami iti katurturudan. Anak kakitaan mi iti nakaita naman ti kabalyero, senyorito. Kutkuton mi ti kabalyero. Dagiti mo lang kakadwam ti agsubli. Ala, mapankan iti kalendaan. Sumarano aktokin ka. Urayak lang ang makasubli dagiti kakadwam. Amang kutkut iti tanam ti kabalyero. Kan? Kada ita kay bilin mo kinigabat, Brandon. San ka di pala nga umdasan nakita dati tanam ti kabalyero? Apay apakutkut mo pailaan. Tapno mapaneknekan tayo no talaga ati kabalyero dayay. Kat anyak pamayami ti bangkay. Iyawid mo dito Vilya. Ang pampanunod ka kadi, Brandon, ha? Saan nyo kadi akay ta makita ti rupa ti kabalyero? Masapol na mamuan tayo no anya talaga ti kinatao na. Saan ko akaya ti makakita iti bangkay? Awan Servina, uray maamuan tayo kinatao na nung natayan. Sige, bayan nyo nga rutin. Ay, gabat! Agsubli ka! Mapankan iti kalendaan. Sumaruno akta inton madamdama. Kasaritak lang ni Bruno. Daitan ni Senyorito Brandon, Bruno. Imbaga akong kenkwana, akayat mo akasarita. Masaya at launay. Tapno makapaglinawag kami ka ni senyorito. Anya ti kaddampay lang dito inanabarang. Umulikan! Anda ka sa pulan ni mamaking ka. Panawan kayo nga rutin kini Bruno, Senyorito Brandon. Anya ti bagam kanyak, Bruno? Namin adon, adandani ka na tay. Senyorito, mamati kayo kumakanyak. Sana pudnutin pabasol ti kabalyero ka na kayo. Kaya't na tayo lang ariribukan. Kaya't na tayo tagpipin na tayo. No si kalaan, Bruno. Kabailang kapatayan. Uraitan. Kahit mo, ha? Pangasin, senyorito. Sandak kumapatayon. Mamati kayo kanya. Tila ang kabalyero kung nagiti trabahador, ti kabusor tayo. Anya di kadam gabat. Anyak masakulo kanyak. Uray anyat ar-aramida nyo, awan ti maamuan nyo maipanggap ka dagiti armas kan bala.
Natangkan ti ulbod yo. Ang natayan ti kabalyero. Saan nyo akabalan ti bilag ni Senyorito Brandon? Ado kami apasurot na. Matay kayo lang, Esmeralda. Kasta ti panangi pagarok mo. Ngam oray puling makabulsa. Saan ka makapagulbod kanya, Esmeralda? Di ka di makaawat ha? Saan mo amawatan ti kahit ko asawan? Nakita kayo kinila kay Emiliano. Napanagnikan tayon anatay atalagan ti kabalyero. Ha? Siyaklaangan tinabati amang ipatpatagkan ka, Esmeralda. Anyan anagimnas ti buklentang ayan-ayat. He! Saan ka pagtatakunan gabat kagurgura ka? Aday wanak! Tinungpan. Saan ka ngagtignay ti jak magustuhan? Nakasagana ak amang paltugkan ka. Oh, Esmeralda. Naturad ka amang paturong iti paltog kanya. Ngaminkat, asaan ka atutupan? Gapo, tay ayatan ka, Esmeralda. Ay, uray akla nagkintayag iti inaramid mo, Esmeralda. Kasanaw, no inagaw ni gabat ti paltog mo. Saan mo ang magawayan, anak ko? kapoy ti panakatayan ti kabalyero na anang. Ad-adda ati muradak. Saan ka mabutang nga matay? Ay, anak ko. No saan ka ang mabutang amatay? Siya kumamot ati panunutam, anak ko. Nanang, Saan kayo nga agsabakan ni tatang mo iti patay? danggad ako mananang. Napabot-botang tayo latan. Anya ti mapasamak kada tayo? Nabayagan nga ibagbagak ka ni tatang mo, Esmeralda. Pumanaw tayong dito'y asyenda. Saan tayo apumanaw, nanang? Nasaysaya at no dito'y tayo ama itanong. Nigabat laang ti dinteng. Natured tanatayin ti kabalyero. Ngam no pagarupan da analpasan ti amin. Nagbidot da. Babaan kada kami kan Esmeralda. Kandagiti na allokoy mi akakadwami. Apakay ramanan dadamyan kan teban. Saan da kamintun ama irurumen at trabahador. Nakasagana kami amang ilaban iti kalintegan mi. Uray adu-adara ti agayos iti asyenda Margarita. Si Maruno adimteng ni Senyorito Brandon. Kat umaydan dito ayan ko. Ituloy ko lang tati panaggabian ko. Ama Emiliano, asardeng nyo pa ilang trabaho. Ang mga ni Senyorito Brandon ti magabyon nyo. Ay, anya ka diti ibagayo kanyak. Napigsa ka pa'y maglagay mga gabyon kay Emiliano. Panag ko na, kabalang ba itagbakla iti paltog? Saan abakbaklayin ti paltawg, Senyorito? Ipaturong mo iti tao akayat mo apatayin. Naturad ka mang ibagay ti dayta. Amo ka may saka ka dagiti ng raw ti tiransya. Ngam natangkin tolbudyo amang ipodno. No sa dino tinangilimbangan nyo ka dagiti armas. Awan amok iti ibagbagayaw. Natayan ti kabalyero a pagkarkarit yo la kay Emiliano. Awanan ti gawayo. Bayam latan no kahit dati lumaban kabat. Kabalan nyo, imang laban kanyak, ha? Saan kayo kadi ang mabuting nga matay? Nangag mo la kay Emiliano. Awan, malukoy mo akadwam. Kenuray, dagiti kadwayo anang raot iti rancho. Mabuting dan. Ngamsyak, iti kaanuman sa anak ang mabutang kadakayaw.
Nagbati ka pa lang dito, Gabriel. Umuno na ka ito nga gawig ng kadagiti trabahador. Kahit kung ikan iti pagnakman nila kay Emiliano. Senyorita, Saan ko magustuhan ti panang sungbat na kanya kitay. anya ti kayat yung aramida, senyorita. Makamu ka. Uray pa'y patayam no may turid mo. Kalpasan anapuruhak a pinaltugan ti kabalyero a nakatayan na. May samat alakay ita ti matay. Sigurado ka kaditi na ita? Gabat? No day tatibilin nyo, senyorita. Agsangit lagit din Esmeralda no matay ti amana. Ken ka simat ni Bakat Susana. Iswa, but-but ng blaan. Sige, kapan kami? Amok. Asaan na ama iturad amatay nila kay Emiliano? Gapo kin Esmeralda. Talaga ngay ayatan na o. Iya manak, tidak itu tinimpla makapek na barang. Kasapulan ang mapasublik adaras pigsak. Anya ka di tinagsaritaan niyo kini Senyorito Brandon. Saan nyo nadamagan na ito? Pintun na pigsakon. Masapol nagtignayak. Agibalasak. Asino ti balsam? Saan kayo man nagdamag-adamag? Nasakit oray tinakam ko. Dandaninak man ang pinatay ni Senyorito Brandon. Kan imbabay nak ni Doña Margarita kanagiti kakadwak. Gapoy ti dayjay a kabalyero. Ti kabalyero ka di, ti kayat mo abalsan? Kano na tayan? Oray asino. Basta makabalasak. Namin adun adanda dinatay ni Bruno. Ay, punon sa itay pagsasauda, narigat amatay ti dagas aruo. Saan latangag nakap? Asino nga tatibalsen na? Da Doña Margarita ken Senyorito Brandon nga ta. Marag! Kita man na sino nagitidimta ka nakakabalyo. Ni Senyorito Brandon ti may sa adimtang senyora. Ngam awan mat ni kabat. Umasinag ka, kasan ka makipipinukaw. Punta. Senyora. Oh, kumusta ni Bruno? Nakasaritam? Uwan senyora. Ngam nakapsot pa ilaan. Gungguna na. Damagan ni Doña Margarita tinagsaritaan ni kini Bruno. Ay, kakaasiman nga tan. Ay, nasipngitan tayaw kakadwa. Parpartakan tayo ti magna. Kat adayo pa ti pagawidan tayaw. Sana bali ta aging galaengan iti Biyernes ti panagtrabaho tayo iti kalidaan. Makaina na tayon ton tunggal Sabado. Napintas nga aldaw a panagin sayo me. Masapul asaganaan mi ana imbag ti panakirangat me. Kadagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Ha, garaigi ti kabalyo. Dagiti nga ta pasurot ni Senyorito Brandon. Ha? Ti kabalyero nga agpaiso. Agam na tayon kakadwa. Impagaropyo nga ta at ti kabalyero ti nakasakay iti kabalyo. Mangnamnama kayo katipay lang nga si bibiyag ti kabalyero. Awan pa'y tinagungar anatay. Ti amo migat nakadayukan gabat. Anya ti masapol mo kada kami. Sika lang ti kayat ko akasarita, Ama Emiliano. Ay, na kayo! Umuna kayo nga gawid! Sige kakadwa. Panawan daklatan. Saan kayo ang madanagan?
anya ti masapul mo kanyak gabat. Sana magustuhan ni Senyorito Brandon ti panang sungbat mo kan na. Anya apay lang ti pagpanakilyo, kat natay lang nga rudan ti kabalyero. May salaeng nga estranghero ti kabalyero gabat. Da kami at trabahador ti adda amaseknan iti kasasaan mi. Apay, dakes ka ti agsao. Ti mangipagsa, iti birbirukan mi akalintagan. Daytoy ti ibagak kada kayo. Nakakali ti may saasa kayo iti tanom nyo, lakay Emiliano. But nga nakadi. No kaya't nakapatayin. Anya pa ilaeng ti aramidem. Magagaran ka din para iti sumaruno at iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasangsangpet sa laang ni gapat na naparang. Saan sa nakikuyog karagiti kakadwana? Jakman amo no apay. Amangan no at dapay lang ang ibaunan ni Senyorito Brandon. Loko agabat. Dakkelan ti pimangasan na. Linabsan na talata kas lapungdol. Nagdadaras nga imuli iti agdan. Amangan no adda napateng nga ibagana kini Senyorito Brandon. Ay, adda ibagam kadikin kuana. Intun umuli kayo ti Villa. Ibagayo kayat ko akasarita. Panawan ka pa'y kidding. Amangan no adda ibaga ni Doña Margarita kanya. Maungta anak tumaday. Malagip ko ti panang ibabay ni Doña Margarita kanya. Iti imatang nagiti kakatuwak. Natayan ti kabalyero. Isuda kan Senyorito Brandon ti palsag. Talaga naturad nila ka Emiliano. Sana nagbutangking ka. Anya tinarabid mo king kuana gabat. Masyanak lang amin kinkwana, Senyorito. Wayak amin awaya amang patay kinkwana. Numatay nila ka Emiliano. Agbutengan dagiti trabahador. Awanan ti makabael asungapiat pay. Amo kasaan nyo akayat amatay nila kay Emiliano. Gapo, kin Esmeralda. Ulitin man ti kunam gabat. Senyorito. Ulitin man! Hoy! Bakit barang? San kayo ang makibiyang no san nyo akay ti may ramraman? Ikuha, Senyorita. Pumanaw kan! Dahito iti tandaan ng gawad. Uray asino at trabahador iti asyenda. Ken uray da kayo at tao. Sandak amalisyan. Sa anak mo't amasyan ka na kayo. Maawatan. Paspasang tiyag triangle. Kung nani manong teban, apinanawan ta kano ni tatang. Taday tatibili ni gabat. Ang mga nanyat inaramidan ka ni tatang. Magaluan kanyak na tiyag gabat. Isut yung muna apatayak no dadakas ni naramid na kini tatang ko. Apa yan nagikis ka habarang, ha? Ha? Anyat pagsangitap. Kaya mo tanayo nakpaya, ha? Ha? Saan nagandak ko maamugutan? Nasakit iiwan ko iti parang tungpayo ka niya. Uray pa'y patayin ka barang. Nakitam ti panang paturong ko iti paltog ka ni Bruno, ha? Si Kantulakit din, tijak maitura da patayan. Gusto lang naman. Oh. Kakasing day tama kayo. Di ka baluspak. Nagsakit-sakit ito magkaw. Ala, anya ko ba ti pagkikisam haton ta? Asino man nga agbidot, madusa. Hala, bumangon kan. Ang mga dudakdakes teramidin ni mamaking ka.
Anya kami din nagkikisan nyo. Nakitutak iti panangdanog yung kinigapat, senyorita. Adula amin. Kat, apay ang nagikis ka? Rabag na madu sa atin nagbindot ko nakbanan. Pumanaw kang aminin, tama nga no dakdakis na ramay din naking ka, nanabrang. Sige, senyorita. Apay nga mamilim na subsub mo, gapat. Dardara man. Apay nga na nak Bruno. Anya ti ibagam kanyak. Pagsalsalunsudan ka, sa balikit din ti damdamagam kanyak. Ngam uray sa nakasumbatan. Amok at dinusa na kamanan ni Senyorito Brandon. Anya ti ibagam kunak. Uray nak nagsao, dangin nakpay. Talken na ka ni Senyorito. Idinto amulang-lang kamot kaayam. Saan ka ngagsasaw iti kasta? Dandanikan na tay, tapno amom. Sanak to amatay. Sikat ipatayag. Agawa am tiyagpapigsa Bruno. Agrangat tanto manan. No palubusan naklakit din ni Senyorito Brandon. Kalpasan ti kabalyero. Sika ti sumaruno apatayak. Tiloko agabat. Pinanawan na kining. Oy, nagsubli ka. Saan tapay anal pa sa nagsarita? Sikanto pa'y tipatayag. Da kayo kada Senyorito Brandon. Kandon niya Margarita ti ungawan. Ay, Esmeralda. Apay asinabat nakpailaeng. Kakaasi kayo matamagmag na. Naamwak ti ni Manong Damian na pinagbati na kayo ni Manong Gabat. Anya tinaramid na kada kayo. Pinangtaan nak. Ngam saan nak anin ang ran. Di ako nan bain. Takas la tinaramid na kada kayo makaraman kanyak ang mga napatay kon. Bilin ka no ni Senyorito Brandon ti panang pangta na kanyak. Saan na kano ang nagustuhan ti panang sungbat ko kenkwana. Eh, saan mo kumapinanawan ni nanang mo? Nagpakada kakadikan kwa na. Saan tatang? Ipambar kong tulatan as sinukon kayo tapno saan kayo kakaasi ang magmagna. Awan mo ti kabalyo ni Esmeralda iti nakaipakudan na. Napanan na pailaan nga ta. Nasaan mo ta nagpakada kanyak? Dan sa mo tanda kasi napasamak ka ni Emiliano. Ada sumungad ang nakakabalyaw. Ay, ni Esmeralda. Kadwa na ni Emiliano. Anday ko. Naut-ut pa'y lati hupak gapat. Nasakit pa iti ulo kada iti tumangkaw. Kanya nga minti nagkikisan nyo na barang. Nay. Amoy lang nga ruda na sang kabasit labid dot. Dusaan na kayo ni Doña Margarita. Nakitutak garo iti panangdanog ni Senyorito Brandon ken ka. Anya nga minti basol mau. Saan tayo napagsaritaan day ta? Uray labim tak ti bibig mau. Awan anyaman na day to eh. Naagasa kon. Amoy umutan asang kabasit labid dot tayo. Dusaan da tayo. Kastalaan ti mababaon. Naimbag man, asaan nga agsakit tinakab mo. Ni Bruno ko't mangipangpang ta. Ay, bayan nyo latan ni Bruno, nanabarang. Basol na matlaang dagiti mapaspasamak kenkwana. Apay asinukon mo pa'y laang ni Emiliano. Saan mo mutasikon nga aramidon day ta anak ka? Maasyanak nga rod ka ni tatang, manang. Ay, nadalaki din nadagsing nagapuna. Amok nga adadagiti banag nga ilimlimod yokon ni tatang mo kanya. Tapno mamingga kayo amang palutpot kanyak. Ibaga kong tipod no. Imbaga nga ni Manong Damian kanyak a pinagbati ni Manong Gabat ni tatang. Anya? Gamsaan kayo madanagan, nanang? Nakasangpot ni tatang nga awan dakes ang napasamak kenkwana.
Intong bigat anak ko. Kadwaom di tatang mo. Sa nabalin ngagmay-may saak dito'y balay. Sa anak kamaan ano. Ngam, nalipatan nyo ka din di naramid ni Doña Margarita? Anak ko. Nukas pangarigan, tadakes tigasat ko. Kapo iti kinaranggas dagiti asyendero. Kidawag kada kayaw kanitatang mo. Awan kuman ti sabali amatay. Apay nga agtugtugaw ka pailaang di tiruar. Nakaturogan ni nanang mo. Or-urahim ka di ti kabalyero. Saanan nga agsubli ti maysan anatay tatang? Agyaman tayo langan kan kwa na. Gapo kadagiti nasamsam tayo nga armas. Ama usar tayo iti pananglaban tayo kadagiti asyendero. Anya nga ron ti pakariribokam. Di imbaga ni nanang. Ano kas pangarigan tamatay? Gapo iti kinaranggas dagiti asyendero. Saan ta kumamot amatay? Saan amatay ni nanang mo, Esmeralda? Dagiti naranggas nga asyendero. Kan dagiti pasurot na tirumbang amatay. Naibaga na kanyak ti kasjay. Takayat na ngayon tunpikat, kaduan kayo nga agtrabaho iti kaligtaan. Duwala nga aldawan, malpasan. Patgan tayo langan ni nanang. Ngam, malagit mo tinamayan ni Doña Margarita ide. Kastilatan ti aramidin tayo tatang. Itulnog kayo. Kalpasan na kat agawid akmat laang. Sublan kayo to, inton malam. Sige, kasta nga ron ti aramidam. Ala sumrektan. Nabaliwak to akasarita dadamyan intong bigat. May papan iti panaging sayo tayo. Wad tatang. Agin sayo tayo iti tinakyagan kan panagusar iti punyal. Adda amok anapintas sa pagyanan tayo. Kan adda na patag nga ramidan tayo. Nakapuro ka kita eh. Nalukagak. Gapoy ti panagot-ot na iti sugat ko. Nakaturog mo't tan minanabarang tapag timpla ko may tikapik. Anya nga ta, musumure kak iti vilya. Agaruro kak tapno awan makadlaw kanya. Unsa. Diya akong urayo na may mabagan na iti sugat ko. Itan ni patungpal ko ti panang balis ko kada senyorito Brandon. Kanton niya Margarita. Gudas idang agina. Ti imukok. Maaramat ko na itay ti panggap ko. Tano makadlaw na iti kakadwak. Baka milakit tagpipin na tayo. Kanibusanan nyo itan arabi Anya tayo diyang aniniwan. Agar arudok nga agturong iti vilya. Adda nga ta nakastrak akabusor. Ang imposible. Natayan ti kabalyero. No dagiti trabahador. Nagturad dalakit din. Agin inayadak amang surot iti dayjay nga aniniwan. Sakbay ang makadanon iti agdan. Magkaasidaga kon kankwana. Sino ka? Ni Bruno Gayam. Bruno! Tsak ni Kabat! Kapat? Apa kaya sinurot na ka? Di ka kumamapantulungan na itiagbampan tayo tiruwangan. Katsi ka. Papanam. Nalukaga, gapo iti panagot-ot na iti sugat ko. Diyak maten makaturog. Ringag ko manin na parang.
Saan ka na makastrik iti bilya? Ta nakarikupon ti ridaw. Maturog siguro ni Nana Barang. No makakape ka, sumurot ka kanyak. Saan amay ibusan ti pagkape dagiti agbambantay iti ruangan? Oh, saan ka mata sumurot kanyak? Ang subyak langan iti pagitidak. Yagan naktulangan iti kapek. Damot lagay ang masapol mo kanyak. Paidanon mo pa iti kapim. Nagnamay kalao na yan. Nakadupay lasom. Aslag dua-dua akapiti masapol ni Bruno. Kadang sakit di dakas apanggap na. Anda nang ilukat iti ridaw. Brandon, si kakaditi nang ilukat di tari daw. Anya ti bagam kanyak. Maning singa ka iti turog. Oh, sana sumumpat. Sino ka, Dorsok? Kasano nakastrik ka dito kwartok? Sumisilaptid kam na anak kalingay mo ko. Ada paltop na. Saan? Aday wanak. No kwarta ti masapol mo. Uray ba no agatad? Itit ko. Ipadpadalan dati at intupnay mo ko iti rupak. Saan? Saan? Mama! Anya ti mapaspasama ka na kayo? Ti kabalyero. Awad matsukat ko. Lukas na. Mama! Naglang Richard. Lampot. Kulang lang. Napot nun. Lukutan niyo kumatiri daw. Ni pardon. Nagtagtagayin na paglag. Nagtakas ang dayjaya na pasamak. Iti tagtagayin ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dahil yun ti danom, senyora. Uminom kayo tapno mabang-aran kayo. Nagyaman barang. Apay kas ti panang kitam kanyak. Kaya't mo tasulog kag tamulagat mo. Ay, Pumanaw kay ngaminan, nanabarang. Parbangon pa lang. Maturo kay pay. sige, senyorito. Awagan daklaan no kasapulan dak. Yakon makaturog no malukaga. Tuwan, mapangkan! Tanyat kayat mo asawan iti day tabarang. Ang subli ka man tasulog kag na kita malagat mo. Bayan yun, mama. Saan ka ngagpungtot? Anya ka din nitagtagay na piyang. Tiyawanan ba na kabalyero? Ha? Simrak kampay iti kwarto kat binagsul nak babaan ti atindong nga imo ko. Ay, tagtagainip lang dayta, mama. Dahil tati kapungtot ko, Brandon. Natay lang aro doon, magre-ribok pa ilang. Habang katurong akpay nga rodita. Puno, hamakan ba't no saan pa yan natay day jaya, kabalyero? Imposible daytang ibagbagayo. Naitanaman ti kabalyero. Kaslasan na nakapapati ang nagbiyak pa ilang. Sige, mapana ko na iti kwarto ka. Kat ikarigatan yung ituloy, iturog yun. Nagsapa kayo na nakaraing Nana Barang. Nasipkot pa ilaan. Nalukaga nga ro di titurog ko gapat. Abusta, nasakit pa ilaan ti ulo. Saan nalukag ti pan naturog ko. Apay ngamin. Riniingnak ni Senyorito Brandon ta pinaalanak iti danong. Nabangungot ni Doña Margarita. Nabangungot? Uno, nagtagtagainap. Ti kayat yung asawan Nana Barang. Natay ko man no nabangungot. Nagistayan nga raw. Natagtagainap na ti kabalyeraw. Anya? Nadlaw ko akas taunay ti panagtigargar na. Agasam ta iti panagtagtagainap na kat binagsul ti kabalyero iti atidog nga imukaw. Tagtagainap lang dayjay Nana Barang. Awanan ti maramidan ti kabalyero. Natayan. Abos ta nalukagag idit nga tirapi eh.
Naglaw ko ngamin nga da, nagarudok nga umuli iti agdan. Nagbuto nga takunak no adda nakalibas asimrek iti bilyak at umayda kami patayan. Ni Bruno dayjay. Makakapkapi ka no. Nagsapakan ang nagreing Susana. Diyak nakaturog anang pampanuno, itinangig ko ang nagsaritaan nyo kan ni Esmeralda idirabi. Kaya mo yung ata, kat maturog ako. Ay, mabitlaan ta itimplaan ka iti kapem. Saan mo kumayaw-awan ti saritaan, Emiliano? Apay, saan kayo kadipay ang napabutngan? Iti ipapatay ti kabalyero. No kabailanda ginudas ti maingal, ken nasiglat aman nakigubat. Anya laengen no... Ay, diyak ka mo asaritain. Susana, matay amin abanwar. Ngam addan tulat tatumanor a maingal, amang pugipog iti kinadakas. Nabilag daunay. Amangan, no siyak pa iti umuna amatay, Emiliano. Saan mo kumaasawan dayta? Dagiti naagong ken naranggas nga asyendero, tirumbeng amaungaw. Tapno maminggan ti panangisaksak napda iti aligagaw. Sumulpa kayo ni tibukot ti kabalyo tumapantayon tatang. Tulungan kayong tupay. Sakbay apanawan kayo. Masapol nga damat lang kadkadwa ni nanang dito'y balay. Saan tayo nga mo? Danya ti pampananutin da doon ni Margarita kan Senyorito Brandon. Ay, nang runa. Ta saan kano ang nagustuhan ni Senyorito Brandon ti panang sumbat ko kenkwana. Parbangon pa ilaang intay nagsarsarita kami kananang mo. Kat kayat na tayo alapdan. Maawatak ni nanang tatang. Madanagan iti mabalin ang mapasamak kada tayo. Ken adu ti mairamraman. Ngam saan tayo ngagpabigbig ang maingal aman nakigubat tatang. May maysa. Tinatay a kabalyero. Adu tayo asumukat kenkwana. Juan Esmeralda. Pito tayo asumukat itinatay a kabalyero. Kat inton maminsan na bigat, adu tinasken nga aramidan tayo. Mainsayo dagiti kakadwa tayo ang makiranget iti tinakyagan, ken panagaramat iti punyal. Panangsilo kadagiti kabusor tayo iti tali. Ken agdait tayo iti bulong ti kayo abado tayo, akas iti kabalyer. Nasakit ti ulo ka nabigatan kabat. Yako nakaturog iti pan nakalukag ko iti parwangan. Gapo iti panagtagtagainip ni mama. Ito yun ti pinatimplam akapem, gabat. Agyaman naklaunay na nabarang. Laukak man iti arak da ito'y kape. Kasta ti pampamayan ni Bruno. Naisungsungak lang arod kenkwana ang naginom iti nasangar. Ungayam na nabarang ni Bruno. Napan ko kinita iti pagididaan na itay Senyorito Brandon. Nairot pa ilaang diturog na. Nagturuogan da Bruno. Sige, mangidadang kay tinapudot adanom. Pangsibog ni Gabat kenkwana. Ayabam ni Gabat intun dandanin nagburak. Senyorito, Tay tati kagurak kay. Mulang-lang kayo! Siyak tulong atan ti mangsulag iti mulagat niya. Aktik na kayon! sige, Senyorito. Salbag! Gabat, mapankay ti kabalbalayan. Kahit ko akasarita ni Esmeralda. Uray, tagbat-bati iti balay na. Ay, saan ka ba sitlaan nga napanaganos? Tatang, Ay, agpatinggan da ito'y apan nakadosa tayo at trabahador. tatang,
At dandag iti pasurot ni Senyorito Brandon amang bantay kada tayo. Ngamawan ni Manong Gabat. Salangadag ko may ti panang pagtana kada kayo di kalman. Ay, saan nakapakadanagan? Agawid kakit din, Esmeralda. Kasapulan na kaninanang mo. Agsublikan to inton malem. Agan-anad kayo kuma. Wen, nukas pangarigan. Nakasagana dadamyan kentayban iti anyaman ang mapasamak. Uray daanan niyas, Nicolas kan Pinong. Manggapumutin ang mapatpatang kentirik nada. Nasayat no kasta, tatang. Naturturid dan tumanan. Inton nakasursuro da ang makilaban iti tinakyagan kan agaramat iti punyal. Ay, kabagbagikan kataytayag dati kabalyero, Esmeralda. Ay, agbalindan tulakit di ama ingel aman nakigubat. Oh. Sakpay asubyak ni nanang iti balay. Sarong karak pa ito'y tanam ni kabalyero. Nano mo asabong dagito'y isagot ko kankwana. Dinagas ko lang iti dalan dagito'y asabong. Sayang lang, kabalyero. Ta saan ta nagkita kin nagsarita sa kabay apimosay ka. Dakal ti pasat mo dito'y pusok. Puray may saka lang ay estranghero. Nasursuro ka ngayong patag. No asino ka man, napatag ka unay kanyak. Agtalinad kanto itilakip. Kat dito'y laban akayat mi nga irusat. Saan lang agpaay ka dagiti kapurukan mi agumawgawawa iti pan nakawayawaya. Kanostisya. No dikat. Gapo ta sikatin ang irusat iti daytoy alaban. Isagot minto kan katibaleke. Kan ikaddan ko. Adito'y kami nga aginsayo kadatatang. Kasken ka. Iti imatang dadon niya Margarita kan Senyorito Branton. Kan dagiti pasurda. Agbalin kami mat a kabalyero. Itay pa nga tuktok-tukak, Senyorito Brandon. Ngam awan mangilukat itiri daw. Kasla awan tao. Sa deno ko mati papanan ni Esmeralda. Adalang ito nina na Susana. San kang agbulang lang. Agtuktok ka ba? Esmeralda, adda kami kini Senyorito Brandon. Loktam ko matiri daw. Pigsam! Apay nga pagpagasi ka. No awan mangilukat itiri daw. Usari mo, tibaltok mo. Oh. Ay, Senyorito Brandon. Apay ang mabut-butang tilangayo. Ni Esmeralda. Ay, lading itag. Awan ni Esmeralda. Saan kayo nga gulbod no saan nyo akay ati madaksan? Saan nyo ngay lamang? Gabat, isa ka na tipalto mo. Nana Susana, saan yun nga uray nga pungtot ni Senyorito Brandon? Ay, mamati kayo kumakanyak. Awan ni Esmeralda dito'y balay. Nagkuyog da kundi tatag na. Timtengan ni Senyorito Brandon. Umaidan dito'y akaduana ni Gabat. Nairteng tiho pa na. Ituloy ko lang tati agkabyon. Lakay Emiliano! Ni Esmeralda? Kasarita na ka ni Senyorito Brandon. Naggapo kami di balayo lakay Emiliano. Ngam ni Nana Susana la ang tinadanon mi. Nagkuyog kayo kano kin Esmeralda. Adda ka di amakit-kita yun ni Esmeralda dito. Talaga natira ti panagdildilam lakay Emiliano. Tarimaanan nyo ti panagsungsung batyo, Ama Emiliano. Nagkuyog kami kan Esmeralda nga imbay dito'y kaludaan.
tinulungan nakbasit sa pimanaw. Amang ano nagsinalawasiw kayo lang itidalan. Wano adapay sa bali anak pananda. No, inlimang yu kanyak ni Esmeralda. Dalawa nga agpaiso ti asyenda apagpulpuligusan tayo. Ngam saan na kayo ang mailumangan ni Esmeralda? Kas, kadagiti armas kan bala, sinamsam yu. Masapulan din tumutlang sa dinutin ng ilumangan nyo na kay Emiliano. May kan kapat. Agawitan ni Jibilia. Agsublitan tulangan. Ibagayo ko ni Esmeralda. Kaya't akasarita ni Senyorito Brandon. Bruno gayam tinadlaw ko idirabi. Anagarudok nga umuli ko maitibilya. Kapila nga ta tirantana. Saan nga ta? Ani Bruno ti natagtaga-inip ni Doña Margarita. Amaw nga daguran ni Bruno kada Doña Margarita ken Senyorito Brandon. Nairanra na lang ti panagtagtaga-inip na. Tila adda mapanpanunot ka. Barang! Barang niya ka kani! Ay, iwan, Senyorita! Agturong akong dita kwartuyaw. Barang! Apay nakabaybayag ka? Sapay na sakit ti ulo, kapoy ti kurang at turok. Dito yun ti pamigat yu, Senyora. Kas itibili nyo. Gatas ti baka ti kayat yu at timplaag nga inuman yaw. Makapsutak launay. Ni Brandon. Nagkuyog da arimwar kinigabat itay, Senyora. Ngam saan da pa'y nagsublay. Ala, rumor ka dito kwartok. Diyak kahit na makikita ta rupa ang bayat ti pandangan ko. Abay akas lang mabutbutang tilangayo na nabarang. Hinungtan kan dinusa na kayo kadimanan ni Doña Margarita? Di mo ka dinangag ti panangbugkaw ni Senyorito Brandon kanyak. Kaslada kapungtot na unay. Nabannog ngamin. Saan may anadanon ni Esmeralda di balayda? Kuna ni Nana Susana ang nagkuyog da kini Ama Emiliano iti kaladaan. Ang awan mo tijay. Amang ano nagawid matlaang. Oh, di nagsasabat kami kuma. Apay asaan ko ang napanunot adagos. Ay, rumwarak mo't lang. Barang makamakam ko pa'y ni Esmeralda. Sa dinaw. Saan kayong nagsaludsod pa'y? Sige, mapana ko na. Saan ka kading nagpakada kini Senyorito Brandon? Ina, talaga ada kayo nanabarang. Day takat, te pakadusdusahan nyo. Kunak, tupay adito iti imayan ni Esmeralda. Saan pa'y lang ang nagawid iti balayda? Ni Esmeralda lakit diti nang idanon kada kita asabong. Iti tanom ti kabalyero. Awan sa bali ang mga ramid iti daytoy. Anya ti kayat asawan daytoy. Numaamuan ni Senyorito Brandon at ti kabalyero ti ayatan ni Esmeralda. Agpungtot lakit di amay salaang nga estranghero ti mga tew kenkwana. Apay bumbumsak kayo, nanang. Kasla na kabutan niya launay. Ay anak ko, naggapo dito'y nagaabat kan Senyorito Brandon. Apay, saan na kayo kadian nakita iti kaladaan? Nakapanawak siguro itayan. Sinarong karak pa yung namin ti tanong ni kabalyero. Anya, apay pinanawam ni tatang mo. Amagan no iso, ti pagikarwanda anak ko. Kabalyo, nanang. Nagsublida nga ta. Ala, ti pagtok ko. Nay, anak, sa dito ti papadam? Kasatak. Iti mo't kwartom ti pagturungam. Apayan niya ka di ti pampanunutom nga aramidan. Esmeralda! Amok ang nakasangpot kayo ni Tibalayo. Nigabat na jay anak ko. Talaga nagsublida ka ni Senyorito Brandon. Anyaya tiranta na ka anak ko. Anang. Diyak mo. At dalang alaki ti kwartok.
Bayan nyo itang agure. Anya ti alaod iti kwartom. Ipaltog ko nanan. Nabaw, saan anak ko? May sagmak ka iti dayta apang panunutam. Kalpasan ti pan nakatay ti kabalyero. Awanan ti kabutan ko nanang. Dito'y kayo lang. Anya? Esmeralda, aguro-uray at dito'y ruat. Saan ka pumanaw? Aging ka iti saan ka makasarita? Agmay-may nga tarita ang kapat. Wan! Umaya kang! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tatanda ako na iti sang manong kabat. Anyat ibagam kanyak. Saan dak anadanon kani Senyorito Branton dito balay? Saan dak ka nakita akaduak ni tatang iti kaladaan? Sino biyan nakpailaan? Inrantam a pinagparang tinakasabikkel a paltog mo, Esmeralda. Anya ti kayat mo asawan dayta. Nagasat ka. Tadyak kadwa ni Senyorito Brandon. Oray kaduam ni Senyorito Branton. Sa anak amabutan? Saan ka amabutan kin ni Senyorito Brandon? Amom ngamin, asaan nakaamay turad adangran. Tay ayatan naka. Ngam kabailan naka aparagsakan. Bastos! Esmeralda. Pinagsabat ko titong palitaro pamanong kabat. Kapo iti nalaos apong tutkukin ka. Naturod ka nalaing ka apumaltog. Ngam paaramat ka lang kadagiti managdakdakas. Natay lang arudon ti kabalyero. Pagpanakkel mo pa lang. Amok akagap-gapom. Ijay tanam ni kabalyero. Ha? Kayat mo pa'y dayja kabalyero. Idinto mabalin mo agpili kada kami kini Senyorito Brandon. Saan ko apagtatakbo ng ti ure asino kada kayo? Ita, ibagamon na niya tirantam. Ni Senyorito Brandon ti adagagara na ken ka Esmeralda. Pinanak nakaklaan no sa dino tinapanang. Nagsubli ni Kabat. Kan agdurong dito ayan ko. Oh, nabannog kayo sa una yan, Amay Emiliano. No saan kayo kumaamaag? No inraryo dagiti sinamsam yung armas ken bala. At dagong gunayo asa nga gasot aribo a pisos. No bilang podno day tanga ipagpabasol yaw, Gabat. Namnamaem nga tanga itong pal ni Senyorito Brandon ti Karina. Huwano, patayin na kami. Ano ti panagkunamla kay Emiliano? Saan amaag ni Senyorito Brandon? Ganda ito'y tilaglagi po nyo. Saan nyo akabailan adarupan ti bilag ni Senyorito Brandon? Nasisiglat kami apasurot na. Laglagi pam. Uray rinat ket makapuling. At dalaban dagiti babasik. Sayang lang ti panawon ko ang makisinopyat kada kayo. Nadanon ko ni Esmeralda igibalayo. Daklam mo, no anya ti aramidan ni Senyorito Brandon. No maamuan na sinarungkaran ni Esmeralda, ti tanem ti kabalyero. Awan ni Bruno iti pagitidaan na. Nagdamag ak kadagiti agbambantay iti ruangan. Saan da kanupat na nakikita? Ay, napanan na nga tangarudan. Ho! Ho! Adating nga nakakabalyaw. Master Gandak! Kayat ko makasarita ni Senyorito Brandon! Senyorito Brandon! Adakong! Anya tibagayo kanyak? Ni Esmeralda? Ay, nagturudan nga may dito'y bilya. Kayat na ka na makasarita, Senyorito Brandon? Iso asya kong timay dito'y bilya. Talaga napintas ka, Esmeralda. Pag mauyungan naklao na iti kinapintas mo. Amom ka diya nakalabit dot mo dahil ito yung inaramin mo. Di mo ka din na panunod ang mabalin na saan kan ang makarwarpay.
Anya ti aramidin nyo kanyak. Patayin dak. Amok nga awan gaway ko kada kayo. Kas makita nyo. Awan pulos igam ko ngay may dito Villa. San ka ngan anman? Ngem patayin kay tiragsak, Esmeralda. Amok nga idi pa lang arapa-apom ama ikotanak Senyorito Brandon. Mabalin nga baligi ka iti kayat mga ramidan kanyak. Unak tupay, ngagin ko kuna ka lang, Esmeralda. Numanugot ka nga asawahan ka saan kay namarigatan kada tatang kinanang mo. Asawaan ko nam Senyorito Brandon? Kabalam nga ta asupiyatan ni Doña Margarita? Ha? Naikuling ka itimbagak Senyorito? Saan ka di apod no ti kunak? Saan akayat ni Doña Margarita asyak anano mo ti asawaan? Esmeralda. Apay akayat nakakasarita? Tapnoy paru payo ka di? Nga awalin ti gaway mi tanatayan ti kabalyero? Saan ati ipapatay ti may sang estranghero? Ti mangiruper iti kalintigan mi? Nagsaysayang kayo lang iti oras. Saan nyo akabaalan ti kinabilig mi ken ni mama? Ado ti tao yo. Ngem saan mi ngay paluos nga ilupit-lupit na kami lang. Agpapada to'y lang nga da kalintigan da nga biyak. Madanagdagan. Jak nalapdan ni Esmeralda. Ay, ang mga nun niya ti mapasamak kan kwa na iti ipapan na iti Villa. Awan pa'y mo't pulos armas na. Ang no adda igam na anapan iti Villa. Delikado latta. Tore babae iti kinatao na. Saan dalakit day apakawanan. Awan mo't ti serbi ti biyag ko. Numatay ti kakaiso ng anak mi ken ni Emiliano. Ay, no ipangagdakla ko ma dagiti agama. Hanggang anyan. Ay, kanayo na madandanagan ak. No anya ti mabalay na mapasamak kadakwada. Ninana barang. Kinamakap nak. Anya nga tatibag ka na kanyak? Esmeralda. Apay nana barang. Dayawot ti kinaturod mo nga imay dito Ibilia. Di mo lamo no kasano ti panagner-nervyos ko. Kasano no dadakas nga inaramid ni Senyorito Brandon kan ka. Naimbag, tasaan anak ibiyang ni Doña Margarita. Saan naktumat lang ngayong gaan ni Senyorito Brandon, nana? Amok, agpapada tayo nga adipan. Ako rin kayo. Apay asan kayo pala pumanaw dito Villa? Tapno maitarayan nyo ti kinarangkas dagiti asyendero. Narigat ti biyag ijay lugar may balasang ko. Anong saklatan? Sige, saan kayo amaawanan ni tinamnama? Agpatinggan tumot lang ti kinadakas dagiti mga kuskuspil kada tayo. Sige na barang. Angalo, mapantan. Agad nagkakuma. Wala na. He, ya, ha, ya. Nanabarang! Nagbayakan! Makapungto ta kalore. Nagturad ni Esmeralda kada kitimbaga na kanya. Paslaim paro pa na kanya ka may sak ngay nutil. Ayak kabala na supiyatan ni mama. Da ito yung ti adobo akar ni ti baboy apulutan nyo, Senyorito. Naimbag tanda pa'y nabate. Nagbayag ka nakatulong? Ngam, agmulang-ling ka pa ilang? Ay, apay, Senyorito. Anya ti bidot ko. Damagang pa ilang! Ay, kahit mo ka di, taitakab ko iti rupayo di nakamalukong, ha? Kita man, nagado abuok kan lalat ti ano mo? kuha, sigod matakas sa Senyorito. Pagkalintigan ka pa ilang, panawan nakmanlangan, ang mga numatong-patong pa ka! Ay,
anak ko, agyaman nakasangpit ka nga awan tidakas sa napasamakin ka. Inapo, di mo la amaw no kasanaw ti panagdandanag kaw. Kabayla ka sa lakniban ti bagik nanang. Saan ako nakas idi analupoy. Basit la pa kaapaayak idi. Pamaraya akong ti agsang sangit. Agaman ako, agmay-maysa ka. Nagadaw ti pasurot ni Senyorito Brandon. Ulitak na ibaga kada kayo nanang. At damot gaway dagiti babasit akas kada tayo. Kanamok, saan naktumot lang ngayong kaan ni Senyorito Brandon? Iso asan arumbang nga ipakita tayo ti panagbuteng? Ay, Esmeralda anak ko, naturod kan. Dayta ti pakaisagma ka manak ko. Dinggandak nanang. Saan na makatulong ti panagsangit yo kan ti panagdandanag yo ka na ngayon? Barang, unam nga tajak nakita ti panakisaritam ken ni Esmeralda. Anyat imbagam ken kuana, ha? Kuha, senyora. Apay, adi ka makasaw. May saka kadimot ang makikumkomplot kadagiti trabahador? Saan ka kadipay lang agnakam iti panang dangran ko ken ka? Pakawanindak ko mano, pakabasulak ti panakisaritak kini Esmeralda, senyora. Pangaasiyo, tas andak ko mamanin adagran. Anya ko mati maaramidan, ti may sa abaka takas kaniyak. Mga, anya mananday ta? May saka pa Brandon. Anya man iti basol ni Nana Barang. Nusan kayo ang nagtagarian, abangan no din ang ranyo manan. Nakitak nga min na kinasarita na ni Esmeralda. Nagasat na yay ta nakapanawan. Linati ko kuma. Mama. Nangag ko na kiti bagbagan ni Esmeralda ka. Impalubos mo a pinabay na nakalatan. Dahil ta ka diti barbarte kang Brandon. Saan ko amaklon na kitimbagga na kanyak? Binilin ko dagabat a kidnapan damanan ni Esmeralda kat ilimangda iti bisment. Ha! Dahil tati saan mo aramidan. Saan mo kay sangpet ni Esmeralda diti Villa? Ad-adda pa yadyak kayat na isot na sawam. Nainsulto a kitimbaga na. Saan ko kano ama supring ti pagayatan niya? Ha! Dahil tati imbaga na. No impalubos mo kumaan na kibiya nga kita eh. Saan latong pawan no latigo tinaramanan na kanya? Ay na po, nakaturong gaya mo na. Ay, nakadanon nga tan ni Esmeralda iti kalagdaan. Ay, Diyos ko, tarabayam kumadag iti agama. Tawang kumatida ka sa mapasamak iti panagawid da. Ay, Diyos ko, amaw, saan yo apagayatan ti panagipales ken panagayos ti dara. Ay lawlawagan niyo kumati panunod da. Ket sumamay kumati bilag ti espiritu kadakwada. Tapno maamiris da. Asaan panagpipinatay ti makasulbar iti panakairurumun me. Agtalekak apaw iti kinabilig yaw. Awan ti banaga di yu kabailan nga ipatumpal. Diyos ko. Nunas ken ang makibiyang, ken ipaakat yaw ti kinapilig yaw. Ti pagayatan nyo kumati matungpal, Diyos ko. Ni Esmeralda, umay nalakit di sukunan ni Ama Emiliano. Apaya sinabat nakmanong gabat? Tapnoy pagakkan ka. Nakapagsarita kami ken Senyorito Brandon. Napana ka mismo ijay Villa. Anya? Ha, di ka mamati? Di ko na mga takat jak may turut ti mapan ni ijay Villa. Pinabainak pa ni Senyorito Brandon. Ha, kaya't nakano nga asawan. Ngam di na matngarod masupring ti pagkayatan ni Doña Margarita. Naturod ka nang ibaga iti dayta, Esmeralda. Agyaman ka. Ta saan nakaadinangran ni Doña Margarita? Ken nakaruwar ka asibibiyag. Ang may saa ka na pa ni ti Villa manong gabat. Kanawan igam ko.
ngam sa anak-anak butang. Inururay ko ti isasangpet yung ka ni Esmeralda, Emiliano. Amok, na istoryan ni Esmeralda ken ka ti ipapan na iti Villa. Naturadan ti anak ta, Susana. Napaw, taday ta ti kayat mo ang mapasamak. Emiliano, babae ti anak ta. Ngam, kayat mau nga agbalin ang maingal aman nakigubat. Di mo la pampanutan ang maisagmak jay anak mo. Amin tayo at trabahador. Arig na ikaliti may sa asaka tayo iti daga. No bilang awan to tigasat kaw, Susana. Ni Esmeralda ti mangituloy to iti dangadang. Anya! Ay apo, Emiliano aya, saan? Pangasim ka di Diyak kayat nga damatay ka na tayo. Diyak maklon ti panang pabain ni Esmeralda kaniya. Naturay ni mama. Ngam saan na amabalo sing-sing ti pagkaitak. Panagkakday ta ni Esmeralda. Senyorito, Dimtim kayo gayaman kabat. sinubyan ni Esmeralda nila kay Emiliano iji kaladaan. Nagkuyog da nagawid. Dumngeg ka anay bagi ti bagakabat. Kidnapan nyo ni Esmeralda. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.